Waramutse mbanje kugusuhuza ndetse reka nkwereze n'ikaze muri politiki na diplomasi mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa irongera kugorwa cyane n'uyu mutwe w'iterabwoba waje guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa M23, maze iminsi utari mikeya watatse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba z'M23 zongeye kubura umutwe ndetse no kuzamura imbaraga zidasanzwe by'umwihariko ku mirongo y'urugamba. Umutwe wa Wazalendo w'urubyiruko cyangwa se dore ko ukubiyemo abasore b'ingimbi bakiri batoya, b'abana batoya cyane bafite imyaka mike cyane. Aba bana rero bakiri batoya bivanzemo kuva ku myaka 17 kuzamuka kugeza kuri 25, hagati aho ngaho kuva kuri 20 kumanuka kugeza kuri 15, kuva kuri 15 kumanuka ukageza ku myaka 35, kuva kuri 35 ukamanuka ukagera kuri 30, kuva kuri 30 ukagera kuri 25, kuva kuri 25 kugera ku myaka 20. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyo miyoboro, nyamuneka kanda subscribe ukandi nzogera ukora icyo bita share kugira ngo bijye bigufasha kubona ibiganiro n'amakuru tubahereza amasaha 24 kuri 24. Leta ya Kinshasa irongera kugorwa cyane n'ibintu biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore ko yashize iminsi Leta ya Kinshasa iri ku muvuduko udasanzwe wa Wazalendo, FDNB ndetse na FARDC cyangwa se mu bandi bose bafatanyije kurwanya, cyangwa se mu bandi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa cyangwa se ku bandi barwana ku ruhande rwa ya FARDC bafatanyije kurwanya uyu mutwe wa M23. Aba bayobozi ba M23 nyuma yuko ku munsi w'ejo ku itariki 21 batangaje ko biteguye kongera guhaguruka ndetse no kuganira na Leta ya Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo umutekano wagaruka muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bayobozi bafatanyije kuba bayobora kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko bakomeza kugenda bavuga ko ari imirongo kino gihugu nayo kigomba kugenderaho ndetse kitagomba kurenga. Bavuga yuko nta na rimwe bakigera baganira n'inyeshyamba zitesha umutwe w'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanavuga yuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizi uburyo kizi amategeko akigenga ndetse naho kigomba kugarukira, dore ko nk'igihugu aramutse aganiye n'izi nyeshyamba z'M23 kino gihugu yaba gitanze nta kabuza. Ni nyuma y'uko amahanga yose yasabye Leta ya Kinshasa ko yakwemera kuganira n'izi nyeshyamba z'M23 zari zaranze kuva ku izima. Ariko mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaye iri gusabwa ubufasha bukomeye cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikemera ko bashobora kuba bagirana amasezerano mu buryo bwazishyura zino ntwaro ndetse n'abandi bakomando bazoherezwa muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kanavuga yuko Amerika yabanje kwigiza ndetse ikaza no kugenda ibyanga, ariko nyuma y'iminsi ikaza no kubyemera, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu yari imeze nk'aho irigorora nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziri kumanura intwaro karondora amadorone ari kwifashishwa ku mirongo y'urugamba. M23 abasirikare batari bakeya bayo bakomeje kugenda bapfa muri iyi minsi, ndetse ni nayo mpamvu uduce tumwe na tumwe twakomeje kugenda twamburwa n'izi nyeshyamba z'M23. Byari bisa nkaho izi nyeshyamba z'M23 kuva mu kwezi kwa 6 ndetse no kugeza mu kwa 7 ndetse no kuzamuka kugera mu kwa 8, ayo mezi kuri 3 byagaragara ko M23 azarangira M23 itakiri kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa 6 2025 kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 6 2025 muri iki gitondo cyo ku cyumweru, kuva uwo munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye iherereyemo ntabwo yigeze yongera kubona agahenge. Iminsi igera kuri M23 yubuye umutwe cyangwa se yubuye umugara, ndetse iri ku muvuduko udasanzwe nk'uwo yatangiranye ijya gufata Goma na Bukavu. Wazalendo ihuye n'uruva gusenya muri iki gitondo
FDNB mu gace ka Uvira iri kurira yo kwarika. Nyamuneka ibi biravugwa hehe? Ese M23 izi mbaraga yabongeye kuzikura hehe? Ni ibintu byongeye gutangaza buri wese kuko amasasu y'urufaya yongeye kumvikana. Leta y'Kinshasa iri kurasa noneho bakayisubiza. Ibi biri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye byazoye umugara. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakubitsa ko ugomba gukanda subscribe kugira ngo bijye gufasha kubona amakuru n'ibiganiro tubahereza amasaha 24 kuri 24.